Ćao svima, evo nas u novom videu na kanalu AI Tata. Nadam se da ste se upoznali sa ciljem ovog kanala. Ako niste, vratite se na prvi video na ovom kanalu. Danas ću govoriti nešto o vještinama koje će biti potrebne vama mladima prvenstveno u ovom novom dobu u kojem živimo, pogotovo pod utjecajem naravno vještačke inteligencije, pošto je ovo kanal usmjeren ka tome. Ovo će generalno biti posljednji video od ovog intro tipa koji neće imati tu praktičnu dimenziju. Dakle, od sljedećeg videa imamo praktičnu dimenziju gdje ćete imati pregled alata, imat ćete pregled onoga što radim, dakle kada budemo govorili o tome na koji način se AI treba koristiti u nastavi, za učenje, za sticanje znanja. Vjerovatno jedna od stvari o kojoj se malo priča, a koja će pogotovo sada doći do izražaja, a to je emocionalni aspekt, odnosno upravljanje emocijama. Ja ne volim koristiti one kliše, emocionalna inteligencija ili tako nešto, emocionalna zrelost, kao što su ovim popularnim knjigama od Daniela Golemana i slično. Generalno, ovo naravno ne znači da sam ja smatram da emocije do sada nisu važne nikako, da nisu bile vrijedne, naravno da ne mislim ni pod kojim uslovima. Ono što je poenta, mislim da u vremenu kada će mnoge stvari intelektualnog tipa, racionalnog tipa, moći da se rade kompletno sa AI-em ili u saradnji sa AI-em, imat ćemo ogroman pritisak i zato sam i odlučio da snimim ovu epizodu, evo iako sam na putu, da nekako da to što prije izbacim iz sebe. Dakle, imat ćemo jako mnogo pritisaka, pogotovo ako ste mladi, ako ste tinejdžer, možda vas na neki način preplavi taj osjećaj da moramo da sve znamo, da moramo da mnogo radimo. Ok, ako AI povećava produktivnost, ja danas uradio samo jednu stvar, ja sam loša osoba, ja ne radim dobro i tako dalje. To naravno ni pod razno ne bi trebalo da se dešava ako ispravno pristupimo ovom, i naravno ovo je ono gdje naši roditelji, pogotovo ako smo tinejdžeri, igraju glavnu i najfunkcionalniju ulogu. Dakle, emocionalni aspekti borbe sa tim, i mi nešto stariji naravno osjećamo nus efekte toga. Vi kao mladi treba na vrijeme da krenete da kažemo, da shvatate to i da na vrijeme podižete vrijednost toga. Dakle, kada govorimo o emocionalnim aspektima, mislim na izgradnju svjesnosti o tome šta osjećamo, kakvi su nam ciljevi, kakve pritiske sebi dajemo, kakve rokove sebi dajemo, sve te neke stvari. Ne želim da zvuči kao kliše, ali jednostavno je činjenica. Evo, pošto je sad i nova godina će sutra kroz par dana, moramo da shvatimo da ne možemo, ako gledamo razvoj AI-a i kakve će nam mogućnosti davati, ako smo prestrogi prema sebi, u smislu da sada moramo da radimo 10 puta više, 15 puta više, možemo biti u stanju anksioznosti ili depresije ili oboje, i možemo da učinimo veliku, da kažemo, pogrešnu stvar za naše karijere, živote, generalno ono kako se osjećamo. Kako bih ja to postavio? Dakle, na čemu treba raditi? I tu naravno opet AI može da pripomogne u sticanju takvih vještina, takvih znanja, ali nikako ne bi trebalo da bude oslonjeno samo na AI. Dakle, ovladavanje emocionalnim aspektima u doba AI-a se uglavnom odnosi na pod jedan razvoj svijesti o našim emocijama, jer naše emocije su podaci za naše tijelo, za naš mozak, za naš centralni nervni sistem. Dakle, moramo biti svjesni tih stvari. Dakle, ako vidimo, dakle, da, ne znam, tiktokeri, na Instagramu influenceri, pogotovo mladi influenceri, šire to, danas hustle, radimo, ja od 15. godine zarađujem 5.000 evra ili tako dalje. Moramo shvatiti da iz našeg ugla mi moramo da vidimo kako se to uklapa u naš emocionalni aspekt, u naše ciljeve. Dakle, to što neko zarađuje kao tiktoker 5.000 ili 10.000 evra
mjesečno, a ima 15-16 godina, ne znači da ja, odnosno vi konkretno, to želite, možete i da se s time osjećate ispunjeno i srećno. Dakle, AI će nam nametati sve više i više tih stvari u našim životima, da, naravno, ja ne gledam to ni kao potpuno negativno, ni kao potpuno pozitivno. Dakle, pritisak produktivnosti će nam nametati ciljeve koji su ostvarivi, ali nikako nisu univerzalni i nisu za sve. Dakle, AI nam sada može omogućiti da steknemo toliko znanja koliko je, recimo, prije 50 godina bilo nemoguće u okviru radnog vijeka ili životnog vijeka. A mi ćemo to sada moći, recimo, kroz period srednje škole, na primjer. Kroz period srednje škole, kroz notebook LM kojeg ću pokazivati, kroz centralni RAG sisteme, kroz gamifikovane AI platforme, kroz sažimanje knjiga u roku od par sekundi, personalizovano znanje. Dakle, sve te stvari ćemo mi sada moći tokom srednje škole da savladamo. To je ogroman pritisak na nas. Dakle, ogroman pritisak na nas i ako nismo naučili da se nosimo s tim na ispravan način, imat ćemo ogromnih problema. Dakle, AI treba da amplifikuje svakako našu produktivnost. Ali ne u smislu da samo se opteretimo sa više posla. Nego AI bi trebao, po meni, da oslobodi dio vremena da se bavimo stvarima koje volimo, koje želimo i za koje generalno možda ne postoji nekakav ni viši cilj, ni konkretni cilj. Navešću vam konkretan primjer. Mene često zezaju poznanici, pošto znaju da sam u tom AI-u i istraživanju, učenju, podučavanju o tome, u smislu kao ti sve radiš sa AI-em, kod tebe je samo vjerojatno hustle, posao i tako dalje. Iako je bilo elemenata toga dok nisam sagledao da to i nije baš najpozitivnija stvar, i to sam naučio naravno na iskustvu, eksperimentisanje i pod navodnicima igranje sa AI-em meni dozvoljava da neke hobije ili neku socijalizaciju koju imam sa svojim društvom podignem na nekakav drugi nivo. Evo, navešću konkretan primjer. Dakle, ja volim društvene igre. Nemam mnogo vremena, pogotovo društvo sa kojim, dakle, svi imamo porodice, djecu, više poslova, dakle, ne možemo da se sastajemo sedmično, 2 puta sedmično ili kako god. Mi smo u stvari uzeli onda da nam AI oplemeni naše iskustvo kada se sastanemo da igramo društvenu igru. Mi sada možemo vrlo lako, bez ulaganja sredstava, da kreiramo 3D figure, da pravimo nove društvene igre, da mijenjamo postojeće, da pravimo skripte za Steam, za ovaj takozvani tabletop simulator, možemo da razvijamo nove koncepte, možemo da radimo stvari koje su ranije bile nedostupne, zato što kako ću ja uzeti, ne znam, sada izdvajati 1000 maraka ili evra mjesečno ili nebitno na kvartalnom nivou, da bi oplemenio svoju nekakvu usputnu aktivnost, odnosno jednomjesečno druženje sa ekipom na društvenim igrama. Mislim, nije ni pouzdano, nije ni dobro i nije ni kvalitetno u krajnjem slučaju. I nije racionalno. Sada mi možemo da kompletan svoj, da kažemo, sistem druženja podignemo na veći nivo i da se zabavljamo što zajedno, što individualno kada radimo te stvari, kada vršimo te izmjene, jer više nema barijere. Ovo ja navodim kao svoj primjer, ali vi možete imati milion drugih primjera. Recimo, za nekoga ko nije ušao u, recimo, sad, šta ja znam, možda hoćete da budete kreator sadržaja, možda hoćete da kreirate YouTube kanal, da budete aktivni tamo. Sada imate alate koji vam naravno ne mogu donijeti sve instant, ali koji vam mogu pomoći u onom rangu koji niste mogli zamisliti prije nekoliko godina. Prije nekoliko godina niste mogli da ispeglate kvalitet videa, da ispeglate audio, da naučite neke stvari tako brzo, besplatno, lako. Sada to sve možemo. E sad, tu ima jedan paradoks, sad ću ja biti malo geek, to je iz mog primarnog zanimanja, iz oblasti komunikacija. Postoji jedna stvar koja je još 50. godina utemeljena, a naziva se narkotička disfunkcija medija
to su Katz i Lazarsfeld definisali tu teoriju i danas je aktuelnija više nego ikad. Narkotička disfunkcija medija u stvari pretpostavlja da, odnosno tvrdi da mi kao ljudi što više znanja usvajamo i što više informacija usvajamo, to se više pasiviziramo. To se može posmatrati u smislu AI-a. Dakle, da mi samo učimo o AI-u, dobijamo informacije, šta je najaktuelnije, dnevne vijesti, šta je tamo uradilo, ko je ostao bez radnih mjesta, koje su pozitivne, negativne strane i što više tih stvari istražujemo i znamo, manje djelujemo. Dakle, ništa od toga nismo stavili u pogon. Ništa od toga nismo, da kažemo, uradili u smislu da nešto testiramo, probamo. Zato sam i rekao da će ovo biti posljednji video ovog tipa, a od narednog će biti nekav konkretan rad. Dakle, ako smo odlučili da uđemo u svijet AI-a svjesno, zašto kažem svjesno? Zato što ne biramo mi. Dakle, mi ne možemo to birati. Htjeli vi priznati ili ne, mi smo, da kažemo, u tom AI sistemu, evo, posljednje 3 godine, i niko nas, nekome na sreću, nekome na žalost, neće pitati da li mi hoćemo to ili nećemo. Dakle, na nama je da se adaptiramo i da to stavimo u našu korist. Dakle, ako ne razvijamo, da kažemo, taj emocionalne koncepte u smislu nošenja sa pritiscima, nošenja sa razočarenjima, nošenja sa uzbuđenjima. Dakle, ako ne razvijamo svijest o emocijama, da su emocije samo signali, da ne moraju da nas ophrvaju, onda smo na pravom putu, pogotovo u ovoj, da kažemo, eri AI-a. Dakle, što smo više, da kažemo, u tome, mislim da ćemo biti kvalitetniji, u svakom slučaju. Eto, toliko za ovaj video i onda od narednog krećemo sa realnim alatima i realnim primjerima.